Hei hi All India Radio Aizolani chanchin thar achhiar tu si len sang puya India chon COVID-19 vaccine dose viable che chuang peta a vaccine chaktaka pekani thene tur thok tu doctor nurse le matonga thok tu te ba ka me pui vaccine le zong te All India Radio chon sana che bai buk chewa eti rol hen shrileng ala re lo wangin film khur chin som jal turun kan ngen chewani sarkar lai puin vaccine the ten en lang vek the na November ni thuma tang ni som thum thlenga be pi thak mek mega vaccination drive nei sungin vaccine the chon no la vek turun kan ngen chewani sakhon puilo thleng tura mai tom na vo medang nai lo kudle mai ti fai te longai pai mo zelang cheu COVID-19 ka inhwa hria du ne chon rampum huap helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pali parukle pakhat bial pasari panga ba ka mizoram tan pakhat bial pani te bek po thei rengani tuna chon chachin thalong ethak chun sumang u tuk ina COVID-19 din mun thre thar bera mi zali samko pasari nan kai ti mu chu ani Governor Haribabu Kambam Patian Lok Sabha MP Pusila Rosang le MU Pishwai tu tenimin khana kom Voin Guru Nanak Pian Champolin President Ramnath Kovind ne Vice President M Venkaiah Naidu ten bipuite du sakni sibayan buk Union Information and Broadcasting Minister Anurag Thakur chuan Parliament ne Legislative Assembly ngai dan soi hona mu mal tak nei atul thuwa soi tukina COVID-19 din munri thar bera mi zali samko pasrinan kai ti mu chu ani a Sample test zong zat sang thum zaruk samkwa pani zinga za som pathum point pali paruk an positive ani tundin huna shikai to zong zat hi noi khat sing thum zakwa som pani ani a noi khat sing ni sanga za som chari enkol da man ni to a enkol lai mek sanga zanhi somru pakwa omin mi zali som sari pathum nan thi pui to ani nimin khan ZMC RT-PCR laboratory shikai somli paret mu chwani a Truna laboratory sample test zinga shikai somnga pathum mu chuani a rapid antigen test manga COVID-19 positive mu chu zathum somko panga anni a FIA sample test zinga shikai pakhat mu ani bok mishing sang khat zela positive mu chu to zathi za som pakwa ani a me noi khat zela COVID-19 awanga nuna chan to zathi somli pathum anga chhut ani Governor Haribabu Kambam Patil Lok Sabha MP Pusila Rosang ate chunimin Khan Ras Bhavana anin koma Pusila Rosang chon tu na hian Mizoram project poimo tak central sarkara alatang khang mek ti asoya heng zinga hian project then khatman mo thlak te oma wangin anor kalkonga governor chu thei top chu turin ngen ani Pusila Rosang chuan Assam Rifles te in son chuak tur an khomuang na selutuk chu ngai mo omati thua soya ani son chu ma Mizoram puinan du a aizol khopui cheblutuk soifel nan po athak hlel om tak zetani ati hethila hian governor chu inrol turangenin Assam Rifles te hian chuan lam tur an nei tolova an DG Assam Rifles point fur tui ahul huna in son chu an tum ti anhena alo soi dai to ani ati Governor Haribabu chon MP pakhatin state mason na tan thil tam tak ati thei ti soin Mizoram MP te chutun aina sazoka tranna zol sau turle MP fan te po azawaya mason na thon atana mang turin angen ani Governor chon Mizoram 8 schedule tel chu thil om tak nia hria thu soya athe anga Malaka tum thu soin Mizoram MP te po an the anga tranna turle hemikonga orol chu aring turina cha boka hengba ka hian Kaladan multimodal transit transport project tangkai turji tele he project na tho pe fel thoi ani thei dan tur te po an soidun ani Governor hen Mizoram upapol MUP shwai tu te akom boka Mizoram chunga Myanmar atangin raltlan mi sing chuang Mizoram anon tlan chia thu soin anni chom dole Chanpui konga malak saktura angen baka sarkar lai puin ngai sakdeu sen du thu an thlenani MUP shwai tu te chuan Indian Constitution 8 schedule Mizoram tel tura thei top chu sakturin larsa phi an ngen boka Mizoram chu India marchakil khora om ani awangin sarkar lai puin angai tha deu ni an hria thu po soin larsa hmena Mizoram in ngai sak a hlole zol theinan malak sakturin an ngen bok ani larsa chuan Mizoram upapolin Mizoram le nam masona tur kong sanga ma an lak thin na chu chuan omati thu soin ramle nam masona tura sarkar malak na sanga te thataka tho ho pui zela asoma anton shel hu tak te chu thang thar te ta na poimo le tangkai ani awangin sarkar fin chu konga thei top chu zel turin asom bok ani Mizoram State Legal Services Authority MSLSA le Department of Clinical Psychology Mizoram University le Hands of Hope huai hotin nimin Khan Central Zela Legal Awareness Campaign on Mental Health Seminar nei ani he hun hi pimimi H.R. Siam lenin kai shoya Central Zela tang mek ta na hria tur poimo tak in shil fia nan hun man ani lungna tang mek zinga taksa mai ne lo rilulama harsana nei te tan
man tangkai tur dan tha tak tak om thu te ril ru le dan na mahar san ne te tan Mizoram State Legal Services Authority le Department of Clinical Psychology Mizoram University le Hands of Hope te anin hon thu soi ani thu soi tu dang puar vanal ena member secretary MSLSA chuan jail tang te fuin jail an tan chunga an nun in siam thatur le jail atanga an chhuat nuwa po nun phung pa ngai nungzui to torin cha har sana dang an ete po jail tang te tan thok tu paralegal volunteer PLV ne na zia ka khan thin turin acha ngal ani Nimin Khan HNVT Minister Dr. K.B. Chuan Longkaya District Veterinary Hospital Building thar cheng no chom ko senga saka hong Dr. K.B. Chuan HNVT Department Noya Veterinary Hospital District Pasaria sak ani to a Longkaya hon tharnen Hospital Pali om to a District thar Pathuma po sakna tur sum da felvek ani to thua soi Mizorama ASF awangin voksing hi sang ko zasari le Pali anthia Theto pen malakani a voksing khan zathum somriat lai suat an to ti soya Mizoram chu sa ain taw de lo le ti soi bokin rantal zazel somsari chu mundang atanga lak lo ani awangin Vet Department chuan sa ain taw de theinan malak chho zel ani don ti soi bokani he huna hen longkai is bill to MLA Agriculture Development Board Vice Chairman de Bok Pois Begzava point hu soin MNF Sarkar Puzoram thanga kai shona noya Longkai Districtin masona muso zel chulom amati thu soin Longkai District chu Mizoram le Myanmar in sum don ton tur Kaladan multimodal kongpui sialmek in tan na ania wangin Mizoram Sarkar point atha tham arem lova masona na tho mu tur om rengani atia Sarkar flagship program SEDP chu Chief Minister Puzoram thanga pon to angin kumthar sang ni somni pani atanga sem chu tan ani tur thu soibok District Hospital oxygen siam chona call oxygen plant chu si ha District Hospital chon tangkai taka mangin abik takin COVID-19 Shivei and Kolnan and Mang Tangkai Leti kan correspondent chuan asoi Siha District Hospital Medical Superintendent Dr. Sila Rosang chuan he oxygen plant hi oxygen mamo sang ber COVID-19 Shivei and Kolnan tangkai taka manani atia General Ward apo man thei turin pipeline hi thunjom vek ani thowa thom that ngai lai te alom baka power supply cha khun lai ngai chan angai thina wangin oxygen bur chi General Ward chuan man tamjok alani ati Hunre tak dam loten har satna an to pha fo oxygen har sana te chu zoi na kiam zela oxygen hi du thu sam siam chole da khol the alani chelo awangin mamo zol puya anin phushu the ta le COVID-19 veite thataka en kol the an ni mek chu siha district me puile thok tu te an nom le di kan correspondent chuan soi ani All India Radio Aizol Regional News Unit le Mizoram Sarkar Agriculture Department Tangkup Chuan India ramin zalen na amu kum sumsari pangana lom nakal puimek polling quiz competition August ni sompali in rin ni atanga tanin kumthar August sang hi somhi pahi theng kartin quiz in elna abwa saida e quiz in elna hi kartin in rin ni zan chanchen thar puan huna piangin zo na puan ani anga atu pathian ni zan chanchen thar puan huna pakhat na latu hing puan ani ang loman pakhat na latu hian thilpek thatak le certificate adong don ani mobile number 8258812366 8258812366 le email ID airdigest21@gmail.com airdigest21@gmail.com ate achan na thon turani a he quiz in elna atan hian lo inwa saila chanchin thar ma chi che chanchin thar hi All India Radio Aizol tanga pon ani Voin Gurunanda Kapian Champolin President Ramnath Kovind ne Vice President M. Venkaiah Naidu ten mi puite du sangna chi bayan book President Kovind chuan voin hi siksa committee tan chuan ni big ani thu soin Gurunanda ka thucha mangai na indu sakna le midang ta na impact na nun te chu mishing te nun kong mason zen turani ati a Gurunanda ka zirte na te chuan remna le in unaw na kanuna atu ani ati bok Vice President M. Venkaiah Naidu point mi puite chi bai bookin Gurunanda ka nun chu thutak lai na le digna entir tu ala ni rengati a zirte na te chuan digna le mani mishing pui zana lan tir konga voin thlengin mitin mai nam le chi sa khona thlerlovin ala kai shwai ni ati bok Union Information and Broadcasting Minister Anurag Thakur chuan Parliament le Legislative Assembly a ngai dan soi ho na mumal tak nei atul thu soi Nimina Shimla All India Presiding Officer Centenary Year Celebration Kharna het hui soin po Thakur chuan
Solkar khat sunga ro relna in omzane kalpui dan tur in shil tharna legislative week nei atul thua soya henga hian sikul no pangte chu atam theng ber tel thei se du thua soya parliament legislative assembly dan siam te chu apoimo thu soin mindaran te nuna in thlakna thlen tu ani ati chanchin thar serti topnan atlang pui tukina covid-19 din munshia tharbera mi zali somko pasirin kai ti mu chu ani Governor Hari Babu Kambam Patian Lok Sabha MP Pusila Rosa ngare MUP Shwai tu te nimin khana kom Voin Gurunana Kapian Champolin President Ramat Kovind le Vice President M Venkaiah Naidu ten mi puita du sakna chibayan buk Union Information and Broadcasting Minister Anurag Thakur chon Parliament Legislative Assembly a ngai dan choi hona mumal tak nei atul thua soi chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani